Yes, reka twongere tubasuhuze cyane tubahe ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva murereye ijuma nziza rero kuba mizirima tubahaye ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu. Twero turi tariki 25 z'ukwezi kwa kane turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo tugarutse n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru agezweho, amakuru yacu rero akaba agiye kubagizwe n'izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira ko wari wateguye kudeta hariya Ikishasa already yamaze kuba amenyekana. Amakuru arambuye ntuze gucikwa aho ugiye kumenya uwari wateguye kudeta hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igoma, inkuru kabiri turaza kubabwira ko Igoma hamaze gufatwa abari bazanye amafaranga menshi bifurumba by'amafaranga, hanyuma rero aya mafaranga akaba ari amafaranga yagombaga guhabwa Wazalendo ndetse na FARDC basigaye muri uyu mujyi wa Goma kugira ngo akomeze operation cyangwa se akomeze ibitero byo kwabagaruza uyu mujyi wa Goma. Aba rero ubu tuvugana bari mu migwi cyangwa se bamaze kuba bacakirwa na M23. Ese byagenze bite, ni bande, ni bangahe, bimeze bite? Byose rero ni mu makuru arambuye ntuze gucikwa. Turaza kukubwira ko mu by'ukuri ubu tuvugana andi makuru ababaje cyane. Undi mukozi wa ngoni Médecins Sans Frontières, uyu rero ni babaganga batagira umupaka, yongeye kwicwa, yiciwe hano muri za Masisi. Iyi rero ni inkuru mu bigize inkuru tugiye kubagezaho, na turaje tugende tuyibagezaho mu buryo burambuye. Turaza kubabwira ko ku munsi w'ejo mu mirwano yaberaga za Kaziba M23 yagize itya yivugana umujenerali. Uyu mujenerali akaba ari umujenerali wa Mayimayi. Ese yamwivuganye hehe, byagenze bite? Byose rero biri makuru tugiye kugenda tubageza. Tanganyika rero naho biravuga ko hamaze gufatwa abagera kuri 55, abaro bakaba baratorotse gereza. Isegereza baturutse ni yahe, bimeze bite? Byose biri mu byo tugiye kugenda tubagezaho. Sida Kivu na Nord Kivu abarimu barimo bararira rwose, bavuga ko amaze amezi 5 batazi uko umushahara umeze. Ese bimeze bite iby'abarimu? Byose turaza kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Moise Katumbi Chapoye, uyu rero n'umugwiza tunga ndetse akaba amaze kwiyamamaza inshuro zirenga imwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo arebe ko yayobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikanga. Uyu mugabo rero yagabweho ibitero n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite? Byose rero biri makuru tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa ati mu by'ukuri nanjye ndashaka kuba umuhuza cyangwa se bihugu bibiri, ndavuga igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byishiro yavuze ku mpamvu yifuza kuba yaba umuhuza w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka kuri sekretari wa Amerika, biteganyijwe ko ari we uri buze kuyobora inama cyangwa se umuhango wo gusinyana amasezerano yo kugarura umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano cyangwa se bakaba ari uyu muhango ukaba uri buze kubera Ikishasa, aho mu by'ukuri u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba kuza kuba basinya amasezerano yo kureba ko umutekano hano muri iki gihugu cy'ibiyaga cyangwa se hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro yagaruka. N'andi makuru menshi rero turaza kureba kuri SADC, biteganyijwe ko igomba gutangira gutaha uyu munsi ndetse mu kanya gato cyane tukaza kuba turiwe twahageze tureba byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi sadaka. So icyo usabwa rero nta kindi, niba ugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere, ngira ngo wabibonye rwose, ni Jeune Official, umuyoboro wanyu, umuyoboro wa rubanda, umuyoboro wacu ubagezaho amakuru meza kandi atomoye, anateguye neza rwose, agezweho utasanga ahandi. Hanyuma rero niba uhageze kanda subscribe ukande kunzogera kugira ngo uriko dushyizo inkuru nawe utazajya ucikanwa, uzajye ubona amakuru mu bimbere. Turabakunda cyane mwe mwese mwabikoze rero, kudeshapo kuri mwese, ndabashimiye cyane. Mwibuka ahubwo gukanda kuri like ndetse muna sharing iyi nkuru, dukomeze kugenda twagura umuyoboro kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero reka mbabwire ko amakuru yacu mbere ko tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira.
cyangwa se mu buryo burambuye buryo ki tugiye kugaruka muri izi ngingo z'ingenzi tubagejeho tugiye kuzigarukaho mu buryo burambuye. Munyemerere ntabwo aya makuru nk'uko bisanzwe rwose ndibuze kuba ndi njyenyine, ndibuze kuba ndi kumwe na Vincent rero ku murongo wa telefone rero tugiye kuba turi kumwe tukamanukana muri amakuru, hanyuma mu by'ukuri tukabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Nguko rero reka tumushyire ku murongo wa telefone noneho tumanukane mu makuru mu buryo burambuye, ibindi byinshi tuze kugenda rwose tubireba. Ubwo rero abatwumva muri ku mugabane wa Amerika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Aziya, mwese ubwo muhawe kaze muri amakuru. Donc umuntu wese udukurikiye mwumve ko muhawe kaze. Vincent rero yamaze kugera ku murongo wa telefone, already yamaze kugera ku murongo wa telefone. Ubu ikiriho no guhita twimanukira n'amakuru mu buryo burambuye. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Taito. Ariko dine nibagiye kubwira abantu ko dufite n'ubundi na update ku makuru y'umurenge, n'ubundi umutaramu wacu rwose uri hariya mu misozi miremire y'umurenge nawe aba yamaze gutegura amakuru. Ubwo inkuru ye turaza kuyibashyiriraho tumaze gusoza ibyo twateguye, nawe muze kumwumva. Vincent waramutse neza? Uti naramutse amahoro, urakomeye? Ndakomeye cyane, meze neza. Ko numva urimo uravugira muri banze bicurane nayo byamaze kuba bikwataka. Ndimo ndavugira muri swa. Ndimo ndumva rwose swagira ngo uribuka ya maradiyo ya kera wazahara ahantu wakoraga ngo ukinjira muri FM wagarura ukajya ngo niba ari muri swa. Muri babyitaga sewe. Ukumva rwose birimo guswaringa ukuntu nyine. Nibyo ni ibihe by'imvura, niyo mpamvu ibihe by'imvura akazuba bivanze niko bigenda. Alright. So hanyuma rero ndagira ngo tugaruke ku makuru mu buryo burambuye, mu by'ukuri ku ngingo z'ingenzi remaze kugeza ku badukurikiye, ariko by'umwihariko amakuru yacu tukatugiye kuyahera n'ubundi kuri ya kudeta yatewe cyangwa se yageragejwe ku munsi w'ejo ariko irapfuba. Ni kudeta itigeze iremera dukurikije kudeta yabaye mu bindi bihe byashize hano muri Kongo, nubwo nayo itigeze igira ikifata. Niho ngira ngo duhere Vincent, ngo uwateguraga iyi kudeta yaba yamaze kumenyekana. Nibyo, uwateguraga iyi kudeta yaje kumenyekana nyuma y'uko abasirikare bose bagera muri 40 bari bayikoze ariko kenshi bafashwe. Yego, Urabizi yuko twaze n'umugoroba yuko bari kuburana n'ubundi urubanza rwongeye gusubukurwa none muri Haute Cour militaire ya Ndoro. Abasirikare rero bose uko bavugaga bagezeho baravuga ati rega nta wundi muntu wateguraga kudeta, nubwo Mezime yavugaga mu izina rya twese ntabwo yari wayiteguye. Yego, atavuko Colonel ati General Eric Soro Bakati. Eric Soro Bakati niwe mu generali wari urimo n'abo 40, ati yarari kumwe n'abandi barinda perezida direct bari kuri presidence. Yego, ati basezeranye yuko namara Colonel Mezime namara kuvuga ijambo. Yego, ati bakamara gupostinga iyi video bo barahita barasa. Bagahita bafata presidence uko perezida ngo ntiyarahari, sinzi aho yari yaserukiye n'ubundi ariko ikishasa. Yego, ko barahita bafata presidente yabisezeranye nabo ngabo biri kuri presidence. Ko barahita bafata presidence bagaya abandi bagahita bajya ku nteko ishinga amategeko, abandi bajya kuri radio. Noneho ya video bashyize kuri social media bagahita banayitanga kuri televiziyo y'igihugu ndetse na radio bagahita bayisora ya audio. Noneho akimara kubikora, akimara no kubivuga kubera yuko uyu General Eric Soro Bakati bari bamuhaye n'amafaranga aza guha bamwe mu bantu bari mu mujyi kugira ngo bahite bakora imyigaragambyo igaragaza ko babyishimiye. Ngo ariko Eric Soro Bakati ayo mafaranga ni yari yayatanze. Yego, ngo yari yayicaye ku mufuka, noneho bituma basirikare bandi bari kuri presidence n'abari kuri radio n'abari ku nteko ishinga amategeko. Yego, badakora ibyo bari basezeranye kubera yuko ngo bakurikiranye amakuru ngo bamenye niba hari abantu biteguye guhita bakora imyigaragambyo mu mujyi ndetse no mu makaritsiye yegereye umujyi. Basanga amafaranga atayabahaye, ngo niyo mpamvu bahise bamutenguha. None se kuki yayimanye n'ubundi ari gutegura igikorwa yarikopeshaga cyangwa nawe ntabwo ari wabitegura? Usibye ko yarabiteguraga hari undi wari uri hejuru ye
wari uhagarariye iki gikorwa ari wanamuhagaye amafaranga yatange ntayatange? undi wari uhagarariye igikorwa ari kuri perezidanse banze kumuvuga amazina ariko niwe wari wamuhaye amafaranga. noneho uko icyo yakoze yayishyiriye ku mufuka yanga kuyatanga nk'uko bari babisezeranye. kuko yaravuga ati hari igihe byakesha yahindura umusaraba nkarutwara. kuko ngo hari n'imodoka yateguwe itamenwa n'amasasu iri kuri iriya hoteli mwira komini Bandorugwa. yari guhita itwara General Eric Soro Bakati igahita imujyana akajya Congo Brazzaville abonye byanze. ariko nayo yasohotse asanga iyo modoka bamaze kuyihakura. baravuga yuko rero abo ba generali bandi bari kuri perezidanse kuko bari bamaze kumenya yuko Eric Soro Bakati atatanze ayo mafaranga. ariyo mpamvu bahise bivumbura niyo modoka bakaza kuyitwara. ahubwo bakaba ba mbere mu guhita babata muri yombi bariya 40. Yego. Aha, ubwo rero mu by'ukuri urumva ko bakomeje kugenda bakurikirana, turaza kumenya amasaha ari imbere uko biri buze kugenda. Donc turaza kugenda tubona amakuru agiye atandukanye masha buri ko amasaha ari bugende yicuma. Vincent, iyi nkuru twayivaho tugahita dukomereza kuri iyi nkuru ya kabiri. Inkuru rero ivuga ko bamwe mu bazanaga amafaranga cyangwa se mu bari bashinzwe gutanga amafaranga hano kuri iyi mitwe ya Wazalendo hano mu mujyi wa Goma ndetse n'igisirikare cya FARDC na FDLR kugira ngo akomeze bategure gahunda yo kugarura cyangwa se kubohora uyu mujyi kongera kuyisubiza ngo M23 yaba yamaze kubafata. Amareka iyi nkuru tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nibyo M23 ikoresheje iperereza ryabo. bari bamaze iminsi bafite amakuru y'uko hari abantu boherezerezwa amafaranga avuye Kinshasa yo guha Wazalendo, aba FDLR, aba FARDC ndetse n'abandi baturage batandukanye. Yego. kugira ngo bafashe Wazalendo kubona amafaranga noneho bakora ibikorwa byo kubuza abaturage umutekano mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. ariko bakayahana abaturage kugira ngo bahishe abo Wazalendo batabasha kumenyekana. ndetse bagana FDL n'aba FARDC bagiye bihishe hirya no hino kugira ngo babashe gutera ibitero bitandukanye mu mujyi wa Goma no mu nkengero. Yego. urabizi ko hari n'ibitero byari biherutse kuba ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane cyo kugira ngo bisubize umujyi wa Goma. abo bantu nabo bari babigizemo uruhare gutanga amafaranga ari yatanzwe na Kinshasa. Yego. bakaba bari bayoherejwe ku buryo bw'amatelefone barayabikuza, maze kuyabikuza bamwe barayatanga andi ariko barayakumana. bikaba byarabaye rero mu gihe nyine amabanki atakoraga. urabizi yuko banki zo zafunze nta buryo bari kujya bayohereza ngo anyure ku mabanki. ariko ubundi abayakiraga ni bamwe mu bakozi ba banki, harimo banki bita Shika banki. ngo yitwa Shinka banki. Shinka banki. akaba aribo bayakiraga. noneho bamara kuyakira akaba aribo bayatanga mu Wazalendo, mu FDL n'aba FARDC. n'abo baturage nyine babacumbikiraga. niko babigenje. noneho bakagenda bakayabikuza, bakagenda bayabaha nyine mu byiciro bitewe n'uko bayabasezeranyije. Yego. none nabo bakababwira bati twebwe icyo tubatumye ni uko nta gace na kamwe ko mu mujyi wa Goma kagira umutekano. Yego. kugira ngo bigaragare yuko AFM 23 yananiwe kuyobora. nuko murajya mutera ibitero bitandukanye kandi mu bice byinshi. Yego. noneho umuntu wese ubibona akabona ko M23 uduce yafashe idashoboye kutugenzura. Yego. ni icyo rero cyari kigamijwe. M23 yeza kuba maso ibona abo bantu. imaze kubabona nibwo ubu ngubu yabataye muri yombi, imaze gufata 5. ariko biravugwa ko ari abandi benshi n'ubundi bafatikanya nabo mu kwegeranya ayo mafaranga no kuyatanga mu Wazalendo ndetse na FDL na FARDC n'abaturage. ikigaragara ubwo bafashe 5, aba 5 baragenda babahereza abandi kugeza bose bamenyekanye. bose barimo baracyashakishwa kuko bivuga yuko ngo ari itsinda ry'abantu bose bakoraga mu mabanki yafunze imiryango. Yego. ko hasi ya bose n'ubundi bagikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
mu kuba bahungabanya umutekano w'aho ASM 23 yafashe. Yego. Bose rero kuko banze gufungura banki urabizi, abandi banga kuyoboka ASM 23 uburyo bugaragara. Bakaba rero bakora ubwo buryo kuko ngo bakizeye yuko ngo M23 yacika intege ikapfa uriya mujyi ndetse n'inkengero zawo. Yego. None bakongera bagakorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa uko babishaka, akaba ari cyo kibatera ibyo byose nk'uko amakuru y'ibanze amaze kugaragara bivuga. Yego. Abo rero bakaba batanzwe na bamwe mu bazarendo nyine babonye amafaranga ariko ntibishimire ko bahawe makeya. Kuko ngo nubwo bayabonaga bayagaburagamo kugira ngo bagireyo basigarana bagahabaza rendo makeya ntibabaye bari bagenewe yose nk'uko Kinshasa yabaga yabivuze. Noneho rero bakaza bakaba babipfuye. bituma bagira babivuga nyine babwira inzego zishinzwe iperereza za ASM 23 arababwira ati abantu baduha amafaranga ngaba. Yego. Ati nimubitewe mugamenye kuko nibo bari kubabuza umutekano. Yego. Nubwo buryo ki bafashwemo rero baza kumenyekana ubwo hagishakirwa n'abandi ubwo nabo baraza kubavuga niba abo ngabo kuko bamaze kugera mu maboko y'inzego z'iperereza za ASM 23. Ubwo muri make Wazalendo niyo yabavuyemo. Niyo yabavuyemo kubera yuko ni n'ubusambo bwabavuyemo kubera niyo barabageneye amafaranga nubwo ari gukora ibikorwa bibi. Barangiza nabo bakayarya urumva ni ikibazo nyine cyo kubasi inyangamugayo kuri ASM 23 si n'inyangamugayo ku babatumye. Ni inkundamugayo muri rusange. Ubwo rero ngira ngo ubwo bose baraza kugenda bamenyekana burya iyo wamenye umwe agenda guhereza undi cyangwa se urimo aho ngaho n'ubundi wakoraga ibyo bikorwa akagira icyo yamenya ko bagenzi be bafashwe agahunga akavaho akareba iyajya. Ubwo rero ni ikigaragaza ko aba barashobora kuza gushyira bakava muri uyu mujyi wa Goma. Twikomereze ku nkuru ku munsi w'ejo mirwano yabereye hano za Kaziba Vincent. Amakuru meza akaba amakuru mabi ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashigikiye bari ku ruhande rwa guverinema nuko ejo mu by'ukuri M23 yivuganye umujenerali wa Mayimayi. Uyu mujenerali ameze ateye ate nk'inkuru wabashe kuba ukurikirana Vincent? Nk'uko bivuga n'umujenerali autoproclamé yitwa Sukuma Ramazani Noheli. Sukuma Ramazani ko numva amazina agira ngo ni amanyarwanda ntago ari umu FDLR. Byanashoboka yuko yaba ari umu FDLR kuko yabizi ko Wazalendo ivanze n'aba FDLR n'indi mitwe yitwaje intwari itandukanye. Niba baduterekeraho n'ifoto ye rwose kubanga bw'ibyuma nuko uyu rero mu general autoproclamé yari asanzwe ari mu bantu bari kurwana mu gace ka Kaziba ndetse n'aranyangezi no mu bice byinshi byegereye Gatogoto. Gatogota akaba yaraje ayoboye itsinda ry'abamayimayi bari bavuze yuko bagiye guhangana na M23 na twirwaneho mwabira bice byose. Aza rero azanye n'abasirikare b'abarundi azanye n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo benshi. Yego. Mu gihe M23 yarwanaga igira ngo yigarurire uduce dutandukanye twegereye Kaziba ararwana cyane mbega ashyiramo imbaraga ariko za mbaraga ziza kumubana ubusa birangira ASM 23 twirwaneho imurashe imutekuye. N'abazarendo bagenzi biwe ntibabasha gutwara n'umurambo wiwe. Ubu ngubu Wazalendo iri mu marira ivuga uti niba batangiye kuturasa bigeze hano n'umujenerali watuyoboraga bakamurasa turi bubigenze dute. Ku buryo umuhanda ujya Kaziba centre M23 yamaze kuboroka. Rega ku munsi w'ejo banahungaga abaturage nibwo twavaye inkuru yuko abaturage bari bamaze kuvamo bitewe n'imirwano yaberaga ahangaha. Nibwo twabivugaga urumva bamaze guhunga barimo barahunga benshi. Abazarendo nabo bacanganikiye kubera amasasu nyine bari kuvuzwa na ASM 23 twirwaneho. Yego. Urumva havuzwe uyu mujenerali ko ari wapfuye kubera niwe muntu waruzwi ariko abazarendo bo bahaguye ntibagira umubare.
ibi bikaba rero bimaze iminsi byo muri Wazalendo mw'utu duce benshi bahasiga ubuzima kubera ko M23 yarabwiye ati nta mudashaka gushyira intwaro hasi turaje duhangane ntabwo tuzabaha agahenge ariko mwemeye mugashyira intwaro hasi ntacyo twabatwara kuko twabentegera mukajya mu gisirikare cya ASM 23 twirwaneho tukaba imyitozo tukaba disipline ukwiye ariko nimukomeza guhangana natwe ntabwo tuzabihanganira ibibazo bizabavukira twabarasa twagira dute ntabwo muzaza ngo mwongere musubireyo tubarebera izuba n'amazu dushaka gushyira intwaro hasi ngo muyoboke inzira nziza yo gukorera igihugu no gushaka amahoro n'umutekano mwa bino bice byose by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakaba ari uko rero bamurashe kuko bari barimo bahangana. Okay, ubwo ni mu rugamba rwabaye ku munsi w'ejo ubwo nyine nawe yapfuye yaguye ku rugamba nk'uko n'abandi rwose iyo umunsi wageze bagwa ku rugamba. Twigarukire umukozi wa Médecins Sans Frontières uyu mukozi rero ngo mu by'ukuri nawe ngo yongeye kwicwa abaye umukozi wa kabiri wishwe muri iki cyumweru nyuma ko minsi yashize mu iki cyumweru n'ubundi mu ntangiriro z'iki cyumweru niba atari mu mpera z'icyumweru cyashize twavugaga undi mukozi wa Médecins Sans Frontières wishwe hano muri za Masisi Vincent urumva ko abakozi bakomeje kugenda bapfa uyu we yaba yazize iki Vincent hamaze iminsi Wazalendo muri Masisi ndetse na FDL na FARDC zica abantu batandukanye zigira ngo zibasahure ziri kwiba Vincent wenda mbere yuko ukomeza hano Wazalendo barashonje ku buryo ngo basigaye bajya barasaba karasagura ahantu ngo bagaragaza ko bari kurwana abaturage bagahunga bo bagahita bikoza mu mirimo bagasoroma ibishyimbo bagakura imyumbati barimo barashaka ibyo kurya urumva rero abantu bageze n'igihe cyo gukereye urugamba kugira ngo babone ukuntu biba kuvuga ko uyu mukozi mu by'ukuri afite amafaranga bakabana mwivugana dukomeza ariko ntabwo bimeze neza Vincent abagabo rwose barashonje pe gusonza nyine barashonje nibyo nayo ndimo mvuga ko Wazalendo FDL na FARDC bari mu bice bya Masisi kubera yuko M23 imeze nk'iyabafashe kunda ikimara kubaka ikirombe cya Rubaya ntabwo bongeye kubona amafaranga yo kujya bagura ibyo kurya cyangwa bagenda kugura ibitabi no gusinda nayo bahabwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bakiyabona n'uburyo bari bwo kugenda basoresha mu masoko bashyira no mu bariyeri mu nzira n'ubwo buryo bwavuyeho M23 imeze ASM 23 imeze nkaho yafashe kunda nyine bituma ubugizi bwa nabi bakoraga bwo kwiba abaturage haba mu mazu haba mu mabutike kugenda bagafata ibintu ntibishyure haba gushyira mu bariyeri mu nzira babona abamotari babona abataximeni bakabishyuza bitakundaga yego icyo rero cyatumye bishora mu baturage barabica yaba abaturage b'abacuruzi iyo babonye atapfuye gutaha baramurasa yaba ari umukozi w'imiryango mpuzamahanga ikorera mwa bino biti baramurasa kugira ngo bamutware uko afite yego ni nabwo buryo ki wari ubivuze mu cyumweru gishize umukozi wita Jerry wo muri Médecins Sans Frontières ubundi nawe yarishwe yego naho muri Wazalendo n'ubundi bari bamukekaho amafaranga baza gusanga nta nafite kuko nawe yari yagendanye na mbere yaho hari hishwe n'undi wundi naho n'ubundi muri Masisi none nejo mu ijoro hishwe undi nawe yitwa arashwe n'abantu bo muri Wazalendo bitse na FDL na FARDC yego abo bose bakaba baragira ngo bagira bambura amafaranga cyangwa bambura imiti kuko mw'iyi minsi n'ubundi FARDC na Wazalendo na FDL nta miti bafite kubera ko aho barwanira nta buryo babona iyo miti ngo FARDC ibagezeho guverinoma yabo ntikibona uburyo ibageraho kubera ko M23 aheshira hagose ibyo bituma rero bataka abakozi ba Médecins Sans Frontières iyo batabashaka amafaranga babashaka imiti yo kwivura kuko bafite benshi bakomeretse bafite benshi bagiye baraswa yego bakaba rero bagira ngo babambure imiti batwaye akaba ari bwo buryo ki bagenda babarata iyo batashye mu gihe cy'umugoroba bagira imyaka bagatanga nyine ingabo za ASM 23 zitari mu ibyo bice baburira ubuzima ariko Médecins Sans Frontières mu itangazo yasohoye
yasabye abahanganye ko bakwiye kuba birinda gukomeza kwica abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Yego. Kubera yuko mu mategeko mpuzamahanga ubundi bivuga ko umukozi ukorera imiryango mpuzamahanga itanga ubufasha, yaba Médecins Sans Frontières, yaba Croix Rouge, yaba Reporters Without Borders y'abanyamakuru, ndetse n'imiryango itandukanye. Nuko abakozi nk'abo ngabo mudakwiye kuba shora w'intambara, kuko iyo mu bashoye w'intambara aba ari ibyaha by'intambara. Médecins Sans Frontières igasaba imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abandi bahanganye ko bakwiye kwitondera kugirira nabi abakozi ba Médecins Sans Frontières, kuko ari ukubahohotera kandi no kubabuza gukora imirimo yabo nk'uko babyiyemeje. Akaba rero basohoye itangazo bamagana icyo gikorwa cyabaye cyo kwica umukozi wabo, ndetse basaba n'inzego zihanganye kureka kubangamira urwo rwego. Yego. Hanyuma vise dusimbukire kwa Katumbi nawe ngo mu by'ukuri ari mu bagabweho ibitero cyangwa se mu bagabweho n'ubundi byose ni ibitero n'izi ngabo cyangwa se n'ubutegetsi bw'Kinshasa bakoresheje ariko igisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Ibitero Moise Katumbi yagabweho bimeze bite Vincent? Hamaze iminsi ba FARDC bagaba ibitero ku bahoze ari abayobozi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Urabizi yuko byari biherutse kuba mu ifamu ya Joseph Kabila aho bateye iyo famu bakajya kuyisaka, bagatwara ibikoresho by'abakozi bayo, bakarya inka zari zirimo. N'inka barariye nubwo batazi ariko ari izo bariye. Ariko aba bagabo bararya mw'abantu, abagabo bararya baratamira pe. Nabyo byabaye rero mu ifamu ya Moise Katumbi iraho bita Futuka. Yego. Aho aba FARDC benshi bagiyemo batangira gusahura, batangira kurya nyine amatungo arimo. Bakabeshya yuko bagiyemo ngo bagiye gusaka, yuko nta bisasu byaba birimo nk'uko amatangazo twabonye bagiye basohora bivuga. None se Moise Katumbi ko tuzi ko ubundi Joseph Kabila bamushinja wenda gukafasha M23, uyu Katumbi baba bagiye kumugaba ibi bitero bamusaka, bamuterera ibintu bye hejuru, bagira bate bagendeye kuyenshi, bagenera ubundi kuki mu kujya kumucakaza cyangwa se kumusaka muri ubu buryo? Ubusanzwe Moise Katumbi ntabwo avuga rumwe n'ubundi na Tshisekedi. Ibyo rero yo kutavuga rumwe na Tshisekedi nabyo ntabwo abashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi nyine babibona neza. Yego. Ibyo rero byose na Joseph Kabila bavuga yuko yaje Goma, ikanavuga yuko Moise Katumbi nawe araza kuhaza. Baseho bafata nk'abantu bafatanyije ko gushyigikira AFM 23. Ko ari abantu bafatanyije ko batera kudeta. Ibyo bituma noneho bamwibasira nawe. Yego. Kugera iyi saha akaba ariyo mpamvu bamumereye nabi. Kugeza izi saha niyo mpamvu bamumereye nabi. Niyo mpamvu bamumereye nabi, ugasanga ntabwo bari guha umutungo w'agahenge, ntabwo bari guha bo mu ishyaka ry'agahenge, buri saha buri mwanya, yaba biropo yaba ibiro by'ishyaka ryiwe barabisaka, yaba abakozi biwe bo mu ifamu, yaba ari abakozi mu bindi bintu bitandukanye agiye afite. Amanywa n'ijoro baba bari kubasaka. Ikimenyetso cyeze nyine nacyo cyagaragaje yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bamerewe nabi. Niba ugiye gusaka umuntu wanagerayo n'amatungo y'ukayarya, ni ikibazo. Ariko biranerekana yuko aba FARDC ndetse n'abafatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa bashonje. Barashonje, inzara irimo iraca ibintu pe. Inzara irimo iraca ibintu. Ni iki ni ikimenyetso gikomeye. None se ikimenyetso gikomeye kuko uhereye mu ifamu ya Joseph Kabila urumva inka baraziriye. None bageze no mu ifamu y'uyu nguyu nawe Moise Katumbi nawe baraziriye. Ni ikimenyetso kigaragaza ko nta buryo bafite bw'imibereho. Barimo baragenda biyonza mu buryo butandukanye. None se usibye kuba bagiye bagasaka, nta muntu bahutaje nk'umukozi, muri make nta muntu waba yahasize ubuzima?
abakozi bo urumva niba babasaka bakabatwara ibikoresho byabo baba bahutaje mu bundi buryo. Yego. Icyo rero ni ikikwereka yuko ntabwo bagenda ngo bafate nk'abantu bafite uburenganzira bwemewe. Ahubwo iyo bahageze barabahutaza kandi bajyayo nta cyangombwa cyo gusaka, nta cyangombwa namba bafite. Icyo nabyo ni uburyo bwo guhohotera abakozi, kuko niba ugiye gusaka umuntu ariko ukajya kumusaka nta buryo wemerewe n'amategeko. Yego. Ni ikimenyetso nyine kigaragaza imiyoborere mibi no kuhohotera abantu. Ubwo rero rwose urumva ko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye iby'umutekano, haba mu basivile, haba mu banyepolitike ndetse n'abasirikare, ntabwo umutekano umeze neza. Ko numva ibintu bitoroshe. Ntabwo byakora kubera ko iyo umuntu abuze umutekano nta kindi kintu ashobora gukora atuje. Hanyuma dukomereze ku yindi nkuru ya kabiri, tujye kuri inkuru. Perezida Emmanuel Macron ngo yifuje kuba umuhuza rwose nk'uko biriya bihugu bindi cyangwa se nk'uko Rwanda na Nairobi bimeze rwose, ngo azajya ahuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kubera iki yifuje kuba yaba umuhuza Vincent? Emmanuel Macron nyine perezida w'Ubufaransa nk'uko yabitangarije TV5 Monde, yari ari muri Madagascar, avuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibibazo by'umutekano bigaragara. Ariko aravuga ati izi ntambara nta wundi muntu waziteye ni Felix Tshisekedi. Ati izi ntambara niwe wazizanye, yazanye intambara zishingiye ku moko. Niyo mpamvu iyo avuze abantu batamwumva. Yego. Muri make impamvu Tshisekedi batakimwumva niwe wabyukije intambara zishingiye ku moko. Ati niwe wabyukije intambara zishingiye ku moko hirya no hino. Atubona igihugu cyuzuye intambara zishingiye ku moko. Ati nubwo muri Kongo hasanzwe hari amoko atumvikana n'ubundi bagirana ibibazo amanywa n'ijoro. Ati ariko byakomeye cyane aho Tshisekedi agereye ku butegetsi. Ati izi ntambara z'amoko niwe wazikomeje cyane. Ati ku buryo usanga mu majyaruguru, mu majyepfo, ati cyane cyane ariko muri Kivu zombi niho hari ibi bibazo. Ati niyo mpamvu yatakambye akavuga ngo ikibazo cy'ubusugire bw'igihugu cyiwe ntabwo abantu bacyitaho. Ati nta kindi kiba kibitera ni iki ngiki cy'uko yagize amoko ayagira iturufu. Ati bituma rero abantu batamwumva. Ati ariko ati icyo mbona ni uko kugira ngo bino bibazo by'amoko bikiranuke nuko byakemurwa mu buryo bwa politike. Yego. Ati turasaba buri muntu wese ubifitemo uruhare kugira icyo akora kugira ngo bikemuke. Ati ariko nanjye ndifuza kuba umuhuza kugira ngo ibibazo bikemuke hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati kandi kugira n'amahoro aboneke mw'aka karere k'ibiyaga bigari. Cyangwa sha nuko muri iyi minsi nawe nta hantu na hamwe ubona, nta hantu hafatika gifite hari kugira ibyo agira, yagira ngo narebe ko yagira ibyo yagira Ibi ntabwo ari ubwa mbere byaba bibaye. Kubera yuko no mu mwaka wa 2022 yari yaragerageje guhuza Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi. Ariko biza kurangira bidakunze nyine nk'uko yabyifuzaga. Ariko yari yabatumiye arabahuza baraganira biranga. Yego. Ariko ibyo byose bikaba byari byaturutse ku gihe cya 2021 igihe Tshisekedi nyine yatumiraga Emmanuel Macron akajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Bakajya kuganira. Bikarangira batemeranyijwe, barangiza batemeranyijwe, ugasanga barebanye nabi. Barebanye nabi rero Macron afata iyo gahunda y'uko yabahuza. Noneho kubahuza rero biza kurangira bidakunze, ariko arumva yakongera kubikora. Yego. Mu kubikora rero ubwo arumva nose ibyamunaniye mbere aragira ngo ariko uyu mugabo n'ubundi afite amakuru kuri ibi bintu. Wibuke ko yanageze hano mu gihugu hano mu gihugu cya Kongo, yagezeyo bivuze ngo afite amakuru
birashoboka ko ibyo ari kuvuga ashobora kuba yabikora. amakuru arayafite, yaba ari ayo yiboneye ubwe ndetse n'ayo abadiplomate be bamuha. Yego. Ariko ikibazo ntabwo ari ukugira amakuru, ahubwo ikibazo ni ukuba yakizerwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kenshi na kenshi Kongo ikunda kugaragaza ko ngo Ubufaransa bubogamira ku Rwanda. Icyo kikaba cyateza ikibazo gikomeye. Aha, reka rero ubwo iyi nkuru nayo tuyiveho rwose, turebe ese ibyifuzo bye bizashyirwa mu bikorwa, ese bizagenda bite. Byose rero tugomba kuba tugenda tubitega amaso. Vincent, twihuse twagiye mu nkuru nyinshi cyane zitandukanye, ariko twirengagije inkuru navuga ngo yakabaye ariyo inayoboye izindi kuri front line cyangwa se kuri front page ku mirongo yacu rwose y'amakuru twateguye. Ndagira ngo duhere kuri inkuru. Uyu munsi nibwo biteganyijwe, imbere ko tujya kuzindi inkuru akaba rero duhita duheraho. Biteganyijwe ko uyu munsi aribwo Sadeke byavuzwe ko itangira kuva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se hano mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo ubushize ubundi byari biteganyijwe ko bagomba gutangira gutaha ku munsi wo kuwa kabiri, ntibyakunda. Kuwa gatatu biravugwa, kuwa kane biranga, kuwa gatatu byanze baravuga bati noneho mu by'ukuri ku munsi wo kuwa gatanu nibwo Sadaka cyangwa se Sadek izi ngabo za SAMIDRC zigomba gutangira kuva hano kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zambuka zinyura mu Rwanda zikomereza iyo hirya cyangwa se yo muri za Tanzania. Vincent, uyu munsi umwuka umeze ute? Ese bimeze bite kuri uku gutaha kw'izi ngabo biteganyijwe ko biri buze kuba uyu munsi? Nyuma y'uko nyine Sadeke yivumbuye izi ngabo zabo za SAMIDRC ntizitahe nk'uko byari biteganyijwe mu minsi ishize. Yego. Amakuru yagiye agaragara nuko yavugaga yuko zishobora gutaha ku munsi ukurikiraho, bakatubwira ati bari butahe ejo. Biza kurangira rero bavuze yuko kuri uyu munsi wa gatanu ariho ziza gutaha, ariko naho nta kimenyetso twari twabona, kuko nk'ubu tuvugana mvuye kuri Petite Barriere nza kuri Grande Barriere ngo ndebe wenda niba za modoka zabo ariho zinyura. Ariko sinagira ikimenyetso mbona. Turacyategereje kureba wenda niba ari uko hakiri mu gitondo niba bashobora kuza gutaha. Urabona bikirimo amabanga menshi, bikirimo ibintu byinshi bigoye byo kuba wamenya igihe bari butahire cyangwa igihe bazatahira. Yego. Kubera yuko yaba AFM 23, yaba Sadeke, yaba African Union ndetse n'UN, kuko iyi kubigiramo uruhare. Yego. Nta muryango n'umwe uragira icyo utangaza ngo uvuge ngo abantu aba n'aba bari butahe. Yego. Cyaracyarimo ikibazo ku buryo mu byerekeranye n'itangazamakuru kubimenya biragoye cyane, no kugira ngo ubone umuntu uguha amakuru. Abo muri SAMIDRC tubasha kubona bayatanga buhoro gake cyane. Abo muri AS bari ku ruhande baratanga gake cyane. Abakongomani bari mu mujyi wa Goma, bari mu za Mubambiro, nabo bamenya bike cyane ku bibyerekeye. Ariko natwe turi hafi, turimo turagera ku cyicaro cyabo hano i Goma, tukareba uko bimeze, tukareba niba hari imodoka isohoka, tukareba niba hari yinjira. Tukagaruka tukagera hano ku mupaka munini ndetse n'umupaka muto, tukareba. Turimo turabikurikirana uko bigenda kose. Amasaha aza kugera mu kanya turaza kuba dufite igisubizo cyerekeranye niba bataha cyangwa batari butahe, kandi tumenye n'icyo bamvuye ejo mu guhura na M23. Turabizi yuko hari abasirikare bo muri SAMIDRC bavuye mu Bambiro ndetse n'abavuye hano mu kigo cyabo kigoma, bahuye na AFM23 ubuyobozi bwabo. Turaza gukurikirana tuze kumenya n'imyanzuro yavuyemo, icyo banzuriyemo. Yego. Uko bigenda kose turaza kubona igisubizo kibyerekeranye n'itaha ryabo. Ubwo ikigaragara niba nta myiteguro iri kugaragara ngo ubone n'imbura n'amamodoka, kandi urabizi imiryango iyo igiye gutaha nibura kuri migration hari ababanza kuhagera
baba baje babahagarariye nava nk'imiryango mpuzamahanga bayikohereza nk'intumwa runaka kuza kureba icyo gikorwa uko kiri kuba niyo bataragera aho ngaho ku mipaka se ubwo urumva bari butahe uri buce kweri amahirwe menshi ubona ko batari butahe kuko nta kimenyetso na kimwe kibigaragaza yaba ababakira nyine nk'uko tubivugaho muri sadeke ntabo tubona yaba bo muri niyo afurikani ntabo tubona yaba ari abo ku ruhande rw'u Rwanda urabizi ko kunyura mu Rwanda nyine ariho basabye batambuka nta nzego z'umutekano nyinshi tubona nk'uko mu bindi bihe twagiye tuzibona zaba zije kubakira yaba ari ku gice cya M23 urabizi yuko wabonaga ku uyu muhanda uva Grande Barriere ijya mu mujyi wa Goma bapanuye ntabwo ubona uko twabonaga ibimodoka binini bya UN birabyo muri Monisco bibaherekeje byabanje gukora patrouille ntabyo twabonye ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza yuko gutaha uyu munsi bikubiye gake cyane bikubiye gake muri make gutaha haracyarimo utuntu tw'utubazo ariko reka turebe wenda turaza kubireba bukeye hari n'igihe ugira gutya bagatangira nko kuko urabona biracyari kare saa 2 ntago ziragera hari ukuntu hajyagira gutyo ukabona n'igikorwa bagitangiye nko masaa 4 saa 3 gutyo akaba ari gutangira kubona ko bari mu nzira zitaha cyangwa se zibacura ubwo turakomeza kugenda tubikurikirana turebe hanyuma Vincent reka tugaruke rero kuri iyi nkuru ivuga ko sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwemera rwose ko cyangwa se byamaze kwemezwa ko ari we ugiye guhagararira umuhango wo gusinya amasezerano ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se kuri kote y'u Rwanda ndetse na kote ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano rero akaba ari amasezerano avuga ko cyangwa se gushaka umutekano hano mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango urabera he bimeze bite mu makuru ufite Vincent? Mu makuru mfite agaragara no kuri website ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga yuko uyu muyamabanga wa leta mu banki n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Rubio twamugereranya no kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko uyu munsi mu masaha 8 ari buhagararire isinywa ry'amasezerano ikisha hagati ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Kayikwamba Teresa Wagner ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuba bari businye amasezerano yerekeranye no gushaka amahoro ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo masezerano akaba yari amaze iminsi nyine yitezweho impinduka nziza impande zombi ko zabigiramo uruhare kugira ngo amasezerano asinywe Amerika rero ikaba igiye kubigiramo uruhare ikaba rero bimaze iminsi ibihugu bitandukanye by'inshuti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika babigiramo uruhare mu gushaka yuko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabona umutekano. Bizi yuko hari haherutse ibikorwa byari byabereye Qatar yuko hagati ya AFM 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa bashyiraho iherezo ku ntambara bahanganyemo. Ibi ngibi rero ndabizi yuko n'ubundi hari ibiganiro biri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rwanda. Hari haherutse mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuhuza mushyashya ari we Faure Nyasimba akaba perezida wa Togo. Yego. Ibi nabyo rero byaba biri muri bimwe mu nzira yerekeza mu masezerano ya Nairobi kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubone amahoro n'umutekano ndetse n'u Rwanda buriya kuba iki gihugu cyaba gifite umutekano n'u Rwanda narwo biporositiramo kuko ntabwo u Rwanda rushobora kugira umutekano mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hadatekanye. Ibyo byose rero biri mu nzira yo kugira ngo aka karere k'ibiyaga bigari kabone amahoro n'umutekano birambye. Tukaba tugitegereje rero aya masaha ya saa 8 tukaza kumenya
icyo Kayikwamba Tereza wa Guinea yatangarije itangazamakuru nyuma y'uko asinya ayo masezerano na Ambasaderi Olivier Nduhungire. Yego. Tukaza kumenya kandi n'icyo Secretary Rubio yatangaje nawe nyuma y'uko ahagararira ano masezerano. Tukaza no kumenya ibikubiye n'aya masezerano byose, ingingo ya mbere, ya kabiri kugera ku ngingo ya nyuma. Tukamenya ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyemeje iki, bazakora iki, icyo basabwa, icyo bemeye n'iki, bafite iki. Ku ruhande rwa Repubulika y'u Rwanda bemeye iki, barasabwa iki, bafite iki. Ese Amerika nayo nk'uhagarariye isinywa y'aya masezerano bo n'iki bemeye, bagiye gukora iki, n'iki basabwa, n'iki basaba. Noneho tukaza kumenya buri nshingano za buri ruhande, kandi tukaza kumenya n'inshingano z'abaturage kuko nabo bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo n'amahoro n'umutekano bigerweho. Byose tukaza kubimenya mu makuru yacu ataha, kuko biteganyijwe ko amasezerano aza gusinywa mu masaha y'isaa 8 ikikaze. Vise ko mbona ibintu bitangiye guhinduka. Ko numvishe ko hari imodoka nijoro mu masaha y'umugoroba zaraye ziciye hano mu imbone yanjye ko yazibonye ziva iyo ngiyo rwose ngo yari amakontineri, yasaga rwose nayikoreye. Ngo byari bikamyo byinshi cyane byazamukaga harabizamaho ko nyamara wanze Sadek iri gutaha mu bwenge, bari gutaha mu buryo bw'ibanga bwihishe cyane mu masaha y'ijoro. Vincent, ntabwo ariko bataha mu makamyo hoya ibikoresho, ariko bashobora kuba babanje kujyana ibikoresho. Ntabwo turamenya niba ari byo, turaza kubikurikirana neza tumenye iyo nkuru niba ari ibikoresho byabo. Turaza kubikurikirana. Ntago byoroshye. Reka ubwo inkuru tubikurikirane, turaza kuyibagezaho mu kiganiro gikurikiye cyangwa se mu yandi makuru ataha ari bukurikira yangaya mu kiganiro cyacu cya kabiri. Reka ahubwo duhite dukomeza ngo abagera kuri 50 bafatiwe za Tanganyika Vincent, nyuma yuko bari bacitse cyangwa se bari mu bacitse gereza. Inkuru mu buryo burambuye n'ubundi no wabashe kuyidutegurira Vincent. Nibyo, nyuma y'uko gereza ya Karemi hacitse abagororwa bagera muri 350. Inzego z'umutekano za FARDC ndetse n'iperereza na polisi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine muri iki gice cya Ntara ya Tanganyika batangiye gushakisha abagizi ba nabi bari bafunze batorotse gereza kureba yuko babagarura mu igororero. Yego. Ariko ntabwo kugira isanye bari babasha kongera kubafata bose. Amakuru avana mu Ntara ya Tanganyika mwakano gace ka Karemi aravuga yuko polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'urwego rw'iperereza rwa Kongo rwa ANR ko bafatanyije n'abaturage ndetse n'abayobozi b'igereza bari gushakisha bukware aba bagizi ba nabi batorotse. Yego. Bakaba bamaze gufatamo ubungubu abagera kuri 55. Bakaba barafashwe ku bufatanye n'abaturage batuye hano mwaka gace ka Karemi mu Ntara ya Tanganyika. Kuko ngo bakibara gutoroka bamwe bagiye mu ngo z'abantu, abandi bajya mu mashyamba, abandi bajya mu bice byegereye iyi gereza. Bafatanyije rero n'abaturage n'ubuyobozi bwa gereza, kuko bahise batanga amatangazo bakangurira abaturage ko bakwiye gushakisha bano bantu bakanabafata. Ndavuga yuko amaze gufatwa 55, ariko inzego z'umutekano ubundi zikaba ngo zikomeje kubashakisha kugira ngo hatagira abakora ibikorwa bibi. Yego. Cyane cyane ko ngo aba 350 bacitse abenshi ari abashinzwe ibyaha bikomeye, harimo ibyaha by'ubwicanyi, harimo ibyaha by'ubujura bwitwaje intwaro, harimo ibyaha byo gufata abagore ku ngufu, harimo ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kubicuruza. Yego. Bikaba bivugwa yuko rero mu gihe batafatwa bagirira nabi abagiye babatangabuhamya cyangwa abagenzacyaha n'abashinjacyaha babashinje, kandi ko n'abacamanza bashobora kuba bagirirwa nabi
cyangwa bakivanga ngo n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko babivuze yego bakaba ngo bagira uruhare mu kubuza umutekano mwa bino bice. Amakuru ava mwa bino bice bya Tanganyika nyine na Karemi biravuga yuko bagishakishwa ko inzego z'umutekano ubona bazongereye cyane kurenza uko byari bimeze, ndetse ko no kwigereza ya Karemi abantu bongerewe kugira ngo barusheho gufatanya kugira ngo bacunge umutekano ndetse no kureba ko abagiye batoroka bafatwa. Ariko si ubwa mbere si ubwa kabiri, sinavuga kuvuga ko atari n'ubwa nyuma gereza muri Kongo zitorokwa n'abantu, kubera yuko yaba ari uko zubatse ziba zubatse mu buryo budafatika zidakomeye, kandi ugasanga babayeho nabi, badafite amazi, badafite ibyo kurya. Ibyo byose bikaba biba impamvu zo gushaka uko batoroka, na cyane ko gereza uba usanga zicumbikiye abantu benshi kurenza abagakwiye kuba babamo. Nka gereza ya Karemi bivuga yuko yari igenewe kubamo abantu 1000, ariko Kongo irimo abantu bagera mu 5,000. Urumva ivyo navyo rero kuba harimo abantu benshi nabyo kiba ikibazo gituma bashakisha uko batoroka kugira ngo barebe ko babona ubuhumekero. Hanyuma andi makuru rero Sud Kivu ndetse na Nord Kivu abarimu baho barimo bararira bakavuga ati dore amezi abaye 5 tutazi uko salary imeze, ati kandi nyamara mu by'ukuri akazi turagakora. Rero hagomba kuba hagira igikorwa. Vincent, urumva ko abarimu ntabwo borohewe n'aka na gato hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utibye abarimu ndetse n'abandi bakozi benshi bamaze iminsi bataka, cyane nyine kino gice gikontororwa na AFM 23 baravuga bati tumaze iminsi tudahembwa. Ati guhera igihe AFM 23 yafatiye ibi bice ikontorora nta mushahara twongeye kubona. Ati kandi n'ibigo by'abihaye Imana nabyo ntabwo bihemba kubera ko wagakwiye kuba duhemba nyine hakwiye kubakoresha banke zirafunze. Cyane nk'abarimu bari mwa bino bice bya Masisi, nibura n'abarimu bari mu mujyi wagomba bavuga yuko ngo rimwe na rimwe AFM 23 yibagenera umuceri cyangwa kawunga. Yego. Ariko abandi bari mu bice bitandukanye by'inkengero bavuga bati ntacyo tubona, tubayeho nabi, n'ababyeyi ntabwo babasha kwishyura minerivare. Umubyeyi mwaravuga umubyeyi uvuga ati twe turasaba yuko buri muntu yishyura 50,000 ku gihembwe. Ariko nawe ntayo tubona kubera ko nta buryo bw'imikorere dufite. Ati ikindi nanone badusabye yuko buri muntu umubyeyi akwiye kwishyura amadolari 16 kugira ngo twiyishyurire abarimu. Ati kandi nabwo ubwo bushobozi ntabwo tubufite. Ntabwo. Abantu bakavuga ati rero nta buryo bizakunda ko tubasha kwigisha tudahembwa. Ati uyu mwaka ushobora kubipfabuza kubera ibintu byinshi. Yego. Ati cyambere umutekano ntabwo umeze neza. Buryo umwarimu atariye ntashobora gutanga isomo kuko abashonje. Iyo ngingo rwose irumvikana. Iyo atabona icyo kwambara, iyo atabona icyo gukodeshwa inzu, iyo atabona icyo kurihira abana biwe n'ishuri biyabigoye. Yego. Ati ubuvuzi ntabwo tubasha kwivuza kubera ko akazi dukora nibaduhemba. Ati ibyo byose ni ibibazo AFM 23 ikwiye kwiga igakemura. Ati kandi tudasize na leta ya Kinshasa kuko niyo yaduhaye akazi. Ati kwiye nayo kubireba ukuntu ifungura amabanki ikaduhemba. Ati kuko tubayeho nabi kandi turimo dukorera igihugu. Uko byaba kose bagomba kuzanahembwa kuko n'ubundi banaracyari mu kazi. Ati turakorera igihugu ntabwo dukorera abantu batazwi n'ubwo AFM 23 ari yafashe hano. Atari ko abo twigisha n'abana b'igihugu. Ati niyo mpamvu leta ikwiye kuduhemba. Ati bitari ariko AFM 23 nayo iri hano ikareba uko itugenera uko tuba tubayeho. Ati kugira ngo tube dukora akazi kacu dutekanye. Ati kuko umuntu adatekanye ntabwo ashobora gukora akazi k'ubwarimu mu buryo bwiza kandi buboneye.
ati ireme ry'uburezi rizarushaho kwangirika, abana nabo bazarushaho kuba ibirara kubera ko ishuri rizaba ryananiwe inshingano zabo zo kubigisha. Ati rero nyabuneka nimurebe uko mubigenza, mudutabarize, ati tube twabasha kubona icyo kurya, icyo kunywa, ati ndetse n'ibindi byose bidufasha mu buzima, kuko mwarimu burya niyo shingiro ry'iterambere iryo ari ryo ryose. Ati niba ASM 23 ishaka kugeza abaturage ku iterambere, ati nibanze no dushakira imishahara noneho tubashe gukora duhembwa. Ati turabona bari kudukorera imihanda kuko hari umuhanda watangiye saa Kimasisi. Ati ni byiza kudukorera umuhanda, ariko niba nibuke yuko dushonje natwe batugenera amafaranga nk'abarimu. Ati ibikorwa remezo bari kudukorera babikora, ariko banadufasha kubaho mu buzima busanzwe. Ati nubwo dufite ibibazo byinshi byerekeranye n'uko nta mashuri dufite, nta bitabo dufite, ariko n'icyo umushahara nacyo bagikemure, nacyo bakigeho. Icyo ni uko bimeze, abarimu barimo barabizi. Vincent, kugira ngo ntagenda rwose nkuni wenda hari ikindi kintu cyangwa se andi makuru washaka kudusigaje iminota itarenze 5, ubwo niba hari andi makuru ya update akugezeho buno none turi mu kiganiro, kuko ndabizi hari ukuntu biba binagenda rwose byisukiranye. Urabona nanjye nk'ubu ngubu hari ibyo bimaze kongeraho ko Sadeke ishobora kuba iri gutaha nyamara igataha bwihishwe bayihishe ku buryo bitari kumenyekana. Hari andi makuru rero ushobora kuba umaze kwakira wenda atari mu byo tutwaye twateguye, wafata iminota 5 ukayaripura mbere y'uko dusoza. Nibyo dusimbukiye Igoma ejo ku munsi wa kane, urubyiruko rwinshi rutandukanye rwinjiye mu gisirikare cya ASM 23. Aba bakaba barinjiye mu nyuma y'uko nyine bakanguriwe kujya muri iki gisirikare, bakababwira ati muze kuko ni mwebwe mukwiye kuba mugira uruhare mu gucunga umutekano w'igihugu cyanyu. Ati rero kano gace nimwe mukwiye kugacunga umutekano, muze ku bwinshi tubahe training. Abagiye muri ku ikubitiro ni urubyiruko rugera muri 50. Arega buriya Vincent, aha hari abakomeje kugenda banga bakururuka bazi ko ngo byahinduka ngo MV turanga ikava mu mujyi wa Goma. Amezi rero kuba bayangahe, urumva ko niyo mpamvu batangiye donc bari kubona amahirwe bakayaprofita. Rero bagiyemo abagera muri 50 muri quartier Mapendo. Nibo babatoranyirije bareba yuko bujuje imyaka, bareba yuko nta burwayi ufite budakira. Babanza kumenya se ufite ubumenyi bungana iki, wize amashuri angana iki. Ibyo byose barimo barabireba, kuko babanze kutangaza baravuga ati ntabwo dukeneye abantu batize. Kuko Wazarendo na FRDC igwiriyemo abantu batize, urabona ibibi yagiye ikora amanywa nijoro. Yego. Ati turabasaba yuko rero abantu baza muri ASM 23 igisirikare cyayo gigomba kuba ari igisirikare cy'umwuga, kigomba kuba kigizwe n'abantu bize. Ateze cyangwa ubundi ku buryo twagwana izindi nshingano ukabasha kuzikora ushingiye ku bumenyi ufite. Ku ikubitiro muri quartier Mapendo no hajyamo urubyiruko rugera muri 50, abakobwa ndetse n'abasore, bakaba biteganyijwe yuko uyu munsi nagihindutse bari buze gukomeza nyuma barabajyana mu kigo navuga cyo gutorezwamo cya Rumangabo. Ikigo cya gisirikare bahererwamo amasomo ya gisirikare, ikaba bivugwa yuko rero uyu munsi bashobora kuza kubajyanayo niba nta gihindutse. Ariko visa aba bagabo wagira ngo bavumwe n'ukuri kw'Imana. Uzi ndimo ndabona Kabumba arimo arandika ko ngo n'ubundi muri iki gitondo affrontement entre la FARDC Wazarendo le vendredi matin Uvira rumva baravuga yuko Wazarendo yeye kuzinduka ihangana na FARDC nuko ejo byabaye muri Uvira. Rwose babyutse bakozanyaho. Nubundi ejo bari bakozanyijeho bapfaye uburyo ngo ingabo z'abarundi zibaha amabwiriza. Urumva na rero bashobora kongera kuzinduka bakozanyaho ibyo turaza kubimenyera nyine tubone yuko ariko baba batakarabye.
adutse nabonye wanditse ngo yagiye kubakarabya ahita baca intoki rwose yabaciye yarazitemye ati ku buryo batabasha kuzikaraba zigenda zidakarabye ati ntabwo rwose bafite umutima wa kimuntu kuko ubona ibintu bakora bitandukanye n'uko bagakwiye kuba bakora. Yes, vise minota yatujyanye reka tuze kugaruka amakuru mu kiganiro cyacu cya kabiri n'andi makuru ari buze kubagezweho. Urakoze cyane ndagushimiye. Alright, nguko rero mwakoze kubana natwe bakunzi ba Jeune Official turabakunda cyane tuze gusubiraho mu yandi masaha mukomeze munogerwe na gahunda zacu turabakunda cyane. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu Roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.